Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru byacu muherere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kuri abahereye mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi muherereye mu makomine agiye atandukanye, turi ku igenekerezo rya mbere ntwarane 2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijyanye no cyane nkawe mwahejeje gupyonda sabone ku batarabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone upyonde ko uracubona akazo jyanye nako upyonde ko tuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru atosoye, amakuru tuba twatohoje mbere yuko tuyatangaza, amakuru abagezweho aba yatangajwe mu bitangaza amakuru ayo twahawe n'abamenyesha amakuru bacu baherere ijyanye no mu karere k'ibiyaga binini ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Amakuru tubazaniye na amakuru akomeye cyane, na amakuru utasanga ahandi, kandi nkuko mumaze kubimenyera amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, aho twibanda mu mugwa politike Gitega, aho twibanda ijyanino mu gisagara ca Bujumbura, tukibanda muri Ngozi ndetse tukibanda Kibitoke, tukibanda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hose turahagera bitewe nuko abanywanyi bacu batugaragarije icyizere gikomeye cyane, ari nayo mpamvu natwe twiyemeje kubagezaho amakuru abakomeye cyane avugwa ijyanino hose, tubagezaho amakuru abagezweho ari kuvugwa mu by'ukuri. Nta handi wasanga amakuru rero ataraha honyine kuri imbonesha kure imwe rudende ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mere twese cyane tujye ku makuru yasohotse ari kuvugwa ijyanino cyane ku bitangaza makuru bigiye bikomeye nka France 24, bwiza.com, Maisha DRC Congo ndetse na Kivu Morning Post. Ibyo byose ni ibinyamakuru biba byanditse mu migwano iherereye hara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nkuko mumaze kubimenyera amakuru yacu tuyahera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ubundi tukerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Za kubagezaho amakuru mashasha ari kuvugwa ku mushikiranganje wa mbere wari uyoboye igisirikare n'igipolisi hano mu gihugu c'u Burundi, General Bunyoni. Amakuru mashasha ari kuvuga ko aho afungiwe mu ibohero rishasha ritazwi ndetse bitazwi neza n'ubuzima bwe uko buhagaze. Ibi ngibi turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kubabwira amakuru mashasha yerekeranye na General Bunyoni ufunzwe bikomeye cyane, bikaba biri kuvugwa amakuru menshi atari meza, urabyumva muri aya makuru. Turaza kwerekera hano mu gisagara ca Bujumbura mu makuru akomeye cyane ari kuvugwa ko haherereye za maneko z'ibindi bihugu abanzi b'igihugu c'u Burundi. Ngaba rero akaba ari Red Tabara ngo yageze hano mu gihugu c'u Burundi. Turabigarukaho muri aya makuru turebe ese nibyo koko, ese amakuru ari kubivugwaho ateye ate. Murumva yuko tubazaniye amakuru akomeye cyane. Turaza kubabwira ko kandi nyiricubahiro General Prime niyo ngabo yagiriwe uruzinduko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese yagiye gukora iki? Turaza kugaruka ku nama ikomeye cyane iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'abarongoye ibihugu bifite abasirikare hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje mu migwano bahanganyemo n'umugwi wa M23. Iyo nama kandi ikabiri guturukamo amakuru akomeye cyane mu by'ukuri tugomba kugira tubagezeho amakuru aturuka muri inama, na amakuru ateye ubwoba. Nibyo mugiye kumviriza muri aya makuru. Amakuru tubazaniye yo ni menshi, nimucikwe n'aya makuru bazaniye. Mwese muhawe ikaze. Munyemere duhere ahangaha mu gisagara ca Bujumbura, hari kuvugwayo amakuru akomeye cyane mu by'ukuri abangamiye igihugu c'u Burundi, dore ko iyi nkuru yatangiye gusakara ijya nino ku bitangaza amakuru bigiye bitandukanye cyane bikorera hanze y'igihugu c'u Burundi, dore ko ahangaha biri kuvuga ko abagwanyi ba Red Tabara bageze hano mu gisagara ca Bujumbura. Ibi ngibi Uburundi bukibimenya bwatewe inkeki cyane n'iyi nkuru, ndetse amakuru atugeraho nuko igipolisi n'abashinzwe iperereza ubu bari gusakasaka mu mujyi wa Bujumbura hano mu gisagara bikomeye cyane, dore ko bari guhiga aba bagwanyi. Dore ko amakuru atugeraho avuga ko hari abagwanyi bagera ku 8 ba Red Tabara biyoberanyije hano bakinjira mu gihugu
cy'u Burundi ku buryo bw'amagendu. Bikaba biri kuvuga ko rero bahereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Murabizi ko kandi umutwe wa Red Tabara umaze iminsi itari mikeya ugaba ibitero hano mu gihugu cy'u Burundi nka hano muri Bubanza. Murabizi ko kandi ukomeza kuvuga ko ushaka gutera igihugu cy'u Burundi kandi ugomba ubuhore abene gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu biravugwa rero ko Red Tabara yasesekaye hano mu gisagara ca Bujumbura. Umutwe wa Red Tabara ni umutwe ubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero aya makuru akabaje hanyuma yuko uyu mutwe ugabye ibitero bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero twegeye umukuru wa polisi yadutangarije amakuru akomeye cyane, dore ko ngo bari guhiga aba bari kuvugwa hano mu gisagara ca Bujumbura ngo baje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Red Tabara yatangaje ko ahangaha ibyo ngibyo atari byo, ndetse yabyihakanye ibyivuye inyuma uko yabitangarije Burundi News TV. Ahangaha batangarije amakuru akomeye cyane ku munyamakuru wacu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yatangaje amakuru akomeye cyane Red Tabara ivuga ko ibyo ngibyo bari gushinjwa yuko hari ingabo zabo ziri hano mu gisagara ca Bujumbura atari byo, ahubwo ngo igihugu cy'u Burundi gikomeje kugarizwa n'iterabwoba ndetse rikomeje uruhare mu guhunga abene gihugu. Bacyumva iyo nkuru ikomeye cyane ko umuhari wa Red Tabara wageze hano mu gihugu cy'u Burundi bahungabanye cyane. Itangazamakuru ryacu twerekeje hano mu gisagara ca Bujumbura tuvuye hano Igitega, badutangariza amakuru akomeye cyane. Baravuga ko ubu bafise ubwoba bukomeye cyane bivanye nuko haca haduka imigwano ndetse n'intambara hano mu gisagara ca Bujumbura. Ababidutangarije bakorura ibikorwa by'ubucuruzi hano mu gisagara ca Bujumbura ubu batangaje ko umutekano utifashe neza, ndetse baranatangaza ko bari mu bwoba bwinshi. Munyemerere twese cyane tujye ku yandi makuru ari kuvugwa kuri General Bunyoni. Muramuzi cyane, yahoze ayoboye igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi, byose biyobowe n'uyu mugabo wari ukomeye cyane muri politike ya hano no mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa rero ko uyu mugabo General Bunyoni bikomeye cyane ibiri ko bikomeza kumuvugwaho. Biravugwa yuko ahangaha ashobora kuba ngo yitabye Imana bikomeye cyane. Amakuru adushikira ni amakuru ateye agahinda ndetse anababaje. Amakuru turakomeza gukurikirana neza tukamenya niba iyi nkuru ariyo koko cyangwa se atariyo. General Bunyoni ni hanyuma yuko havuzwe amakuru akomeye cyane yuko bashaka kumutorokesha ahangaha mu mapirizo, mu mabohero agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bitazwi neza naho afungiye uyu mugabo General Bunyoni wahoze urongoye iki gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko aho afungiye mu by'ukuri hatazwi, ndetse hatazwi n'uwari we wese usibye abategetsi bagiye bakomakomeye hano ngaha mu mugwa mukuru Gitega, mu mugwa wa politike. Biravugwa yuko rero uyu mugabo ari gukorerwa ihohoterwa rikomeye cyane hano mu magereza, bamwe badatinya no kuvuga ko ubu yarangije kuba yakwitaba Imana akicwa n'abasirikare bamurinze bikomeye cyane. Uyu nguyu yagenzweho bikomeye cyane, aho yagirizwaga ibyaha bigiye bitandukanye, ibyaha bikomeye cyane harimo kugambanira igihugu, gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara, ndetse no gufatanya n'abanzi b'igihugu, nk'uko urukiko rwa hano rwamuciriye urubanza rwahameje ibyaha. Uyu General Bunyoni bikomeye cyane yemera igifungo ndetse anabisabira ikigongwe. Mu by'ukuri General Bunyoni ubuzima bwe buteye gute? Ubu ngubu kubona amakuru ari official, amakuru ya nyayo biragoye cyane, kubera ko muri aka kanya tutazi neza ahafungiye. Gusa icyo twakwizeza abakunzi bacu nuko turakurikirana iby'aya makuru tukamenya niba ari byo koko ubuzima bwe bwaba buri mu kaga, dore ko bamwe batari no gutinya ko ngo yishwe, yaba yarishwe na General Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu bikomeye cyane akaba yarategetse abasirikare be bakamuheza umwuka, cyane cyane ko havuzwe n'amakuru akomeye cyane ko yimwaga ibifungurwa ndetse n'amazi meza. Ni hanyuma hatahuwe amakuru avuga ko General Bunyoni yarekaramye muri guverinoma ya Gitega, ubwo ni ubutegetsi, arekarama avuga ko ubuzima bwe butameze neza, ndetse bamuha ibikwiye nk'amazi meza, ibifungurwa byiza, dore ko uyu mugabo yagaragaje ko agwara ibintu by'ibigwara bigiye bitandukanye harimo imitima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Ibyo
ntiyigeze abihabwa ku makuru twakiye, ndetse twari tunahibereye, abamenyesha amakuru bacu bari bibereye ahangaha mu gihe yari afungiwe aha mu ibohero rikomeye cyane. Bikaba biri kuvugwa yuko rero ibyo byose nyuma yo kubyimwa no kwimwa buri kimwe, ubuzima bwe bwahise bujya mu kaga. Birakomeye cyane rero kuri General Bunyoni. Gusa amakuru turayakurikirana neza tumenye niba yaritabye Imana kuko cyangwa akiri muzima, nk'uko twabemereye kujya tubagezaho amakuru akomeye cyane, amakuru avugwa ijya no hino, ari nako tutabagezaho amakuru y'ibihuha tutatohoje neza kubera icyizere mwagiye mutugaragariza 5 kuri 5. Munyemerere twihute cyane tujye ku bya makuru ari kuvugwa mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ahangaha hateraniye inama y'abakuru b'abasirikare, ubwo n'abajenerali bagiye batandukanye bafise abasirikare hano mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye batandukanye, nk'igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Malawi, igihugu. Amakuru atugeraho nuko ngo abajenerali bagiye batandukanye baherereye ahangaha mu mujyi wa Goma. Amakuru akomeye cyane rero ariko araturukayo ni abajenerali, wenda reka tunababwire amazina. Harimo generali wa Tanzania Jacob Chinda, uyu nguyu ahagarariye igisirikare cya Tanzania. Hakabamo generali w'u Burundi General Prime Niyongabo. Hakabamo generali uhagarariye igisirikare cya Malawi, bamwita generali Kachicha, umusirikare ukomeye cyane wakiriwe neza n'abajenerali bagiye batandukanye hano muri FDLR, n'umujenerali wa South Africa. Uyu nguyu yitwa General Uwanya Sizani, uyu nguyu arakomeye cyane kuko yakiriwe bitandukanye n'abandi. Aba bajenerali mu by'ukuri bakaba bari gukora inama hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu mujyi wa Goma, bikomeye cyane. Ariko amakuru aturukayo nuko aba bajenerali bananiwe kumvikana mu by'ukuri ku byo bari kuganiraho, dore ko umunyamakuru wacu hariya mu mujyi wa Goma atugejejeho iby'aya makuru. Atubwiye ko mu by'ukuri nubwo baherereye hanze y'ikibuga cy'inama, bari kuvuga ko rero batari kumvikana abangaba ku ngingo zigiye zitandukanye. Yatugejejeho ingingo yabashije kumenya aba bari kuganiraho, dore ko ngo bari kuganira uko batsinda umuhari wa M23, nk'uko amakuru agenda atugeraho. Ni mu gihe bari kurebera n'ingingo hamwe icyateye yuko intambara itinda, kandi mu by'ukuri Antoine Tshisekedi yarayitangije kuri uyu mugwi wa M23 aba bita intare za Sarambwe kuva kera. Hakaba hashize imyaka 2 n'igice igisigaye cya leta FDLR n'ubundi gihanganye n'uyu mugwi wa M23. Amakuru akomeye cyane nuko n'aba bajenerali bari kugenda bashwana. Ni mu gihe General Prime Niyongabo wahanga mu gihugu cy'u Burundi we ari kurekarama bikomeye cyane, agaragaza ko ingabo ze zikomeje kugwa hano muri iyi migwano ya M23 yanganyemo n'igisirikare cya leta FDLR. Aragaragaza ko kandi uko abasirikare n'abasoda bamugaragarije aribo bashyirwa imbere ku rugamba bagaca bicwa n'umugwi wa M23. Ibi ngibi General Prime Niyongabo yasabye ko ahangaha ngo hagirwa igikorwa bose bakajya bagendera rimwe bakataka icyarimwe. Ni mu gihe kandi abasirikare basanzwe bo bahejwe, ndetse na n'umusirikare usanzwe atari umujenerali, atari umukuru w'igisirikare uherereye muri iyi nama, kugira adapfa yumvishe iby'aya makuru, atumva aya makuru akayajyanira abagenzi babo baherereye ku rugamba, agahita abatera ubwoba. Aba generali ntibari kumvikana habe na gato, dore ko General Prime Niyongabo we yavuze ko nibigenda uko byakagenze birahita bihindura abasirikare undi bakareka kugwana. Abangaba kandi ntibari kumvikana ku ngingo ikurikira, dore ko General Prime Niyongabo ndetse ari gushinja FDLR ndetse n'abasirikare ba SADC yuko bo biherera inyuma Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, zigahita zijya imbere M23 ikazicucuma ikazimara, ariko gupfa bikomeye cyane, dore ko abasirikare b'u Burundi bakomeje gutakariza ubuzima muri iyi migwano hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abajenerali bagiye baterana amagambo akomeye cyane. General Christian Chiwewe yateranye amagambo akomeye cyane ubwo yagaragarizaga General Prime Niyongabo yuko n'abasirikare ba FARDC bakomeje kwicwa bikomeye cyane n'umugwi wa M23. Umujenerali wateranye wundi amagambo akomeye cyane n'umujenerali wa South Africa
Uwanya Generali Uwanya akaba yateranye amagambo avuga ko n'abasirikare ba South Africa ndetse n'aba SADC bakomeye cyane bakomeje gukomerekera muri iyi migwano ndetse no kuba bayigwamo. Aba bateranye amagambo bikomeye cyane, gusa amakuru adushikira nuko ngo baje kumvikana hanyuma ndetse bashyira hamwe, dore ko umugwi wa M23 uri gufatirwa ibihano ndetse n'imyanzuro ikakaye cyane nyuma yuko abangaba bakomeye ngo kubafatira imyanzuro intambara ikomeye cyane igiye kwaduka hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abajenerali bibi bihugu bigiye bitandukanye bafise ingabo hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gufatira imyanzuro ikomeye cyane ndetse no gutegura ibigwanisho, dore ko South Africa yo yatangaje ko igiye kongera n'ibigwanisho hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hakazamo ngo n'indege. Abangaba bemereye Antoine Felix Tshisekedi yuko ngo bagiye gutsinda bidasubirwaho uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru aturuka muri iyi nama agenda abihamiriza. Aba generali kandi biravugwa yuko barakaye cyane ngo ubu ngubu abenshi muri bo bagiye kwerekera mu basirikare barongoye bakabagezaho ubyinama ikomeye cyane, ariko ku mwanzuro wafashwe nuko n'ubundi abajenerali bagiye batandukanye bemereye iki gisirikare cya FDLR kugiha imyitozo ikomeye cyane ndetse no kubatera ingabo mu bitugu bakirukana uyu mutwe wa M23. Antoine Felix Tshisekedi ku makuru yacishe ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko ashimiye iyi nama ikomeye cyane, dore ko we yohereje intumwa General Christian Chiwewe kumviriza ibiri mu iyi nama, ndetse akaba yanashimiye abajenerali bagiye batandukanye nka South Africa, Malawi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu nk'u Burundi, ibihugu bikomeje kwitanga hano muri iyi migwano mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeje guhangana bikomeye cyane n'umugwi wa M23. Amakuru yandi avuga ko ubu ingabo z'u Burundi zigiye kwitegura kwerekera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko n'inzira yahenduwe. Abangaba byemejwe yuko bazajya banyura hano mu gihugu cya Tanzania berekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko gukomeza kuva mu Burundi berekera ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byabaye imbogamizi ikomeye cyane, mu gihe bakiye amakuru bavuga ko umutwe wa Red Tabara witambitse hano mu mashamba aharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umutwe wa Red Tabara ukomeje kwiganza hano kugira ngo uhungabanye igihugu cy'u Burundi n'umutekano wa bene gihugu. Ubu ngubu amakuru akomeye cyane nuko aba basirikare biteganyijwe ko barahaguruka mu minsi ibiri iraza kuza, dore ko byatangajwe na General Prime niyo ngabo. Amakuru yandi akomeye cyane ni imigwano iriko irabera ahangaha, nubwo inama iri kuba ariko hano ushasha ndetse n'imihanda igiye ikomeye cyane, ni mu gihe FARDC yo yahize kuyambura umugwi wa M23. Umuhanda wa Minova mu by'ukuri wabangamiye FARDC, dore ko FARDC ariho yacishaga ibikoresho bigiye bitandukanye ahangaha by'intambara ndetse n'ibigwanisho bigiye bitandukanye ahangaha Minova, uyu muhanda werekera ahano mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu bibangamiwe cyane, SADC irabangamiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC, kuko M23 yarangije kwigarura umuhanda ukomeye cyane wa Minova werekera hano igoma. Uyu muhanda wacagamo ibifungurwa ndetse n'ibindi byifashishwaga ku migwano iherereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare kandi barakomeza kugaragaza ko uyu muhanda utari wafatwa n'igisirikare cya leta FARDC, kubangamirwa ukomeye cyane kuzaca kubaho ahangaha kuba ariko barahangana n'uyu mutwe wa M23, ingabo z'u Burundi, MONUSCO, FARDC, SADC, ingabo za Tanzania ndetse n'abacancuro yewe na MONUSCO. Abangaba bagaragaje ibangamirwa bakomeye cyane bafise ahangaha kuri uyu muhanda ufunzwe wacagamo ibifungurwa. Ariko uyu muhanda ku makuru yatohojwe n'umumenyesha makuru wacu yavuze ko ku migwano yabaye ejo FARDC yari ifite intego zo kwirukana M23 muri uyu muhanda, ariko bigaca byanga. Ahangaha rero M23 ikaba yari
yihagazeho bikomeye cyane. M23 yagwanye n'igisirikare ivumbi riraka cy'u Burundi, igisirikare cya FDLR ivumbi rirakaba bararasana kugeza nubwo haguyemo abasirikare b'abarundi hano muri iyi migwano ndetse n'aba Tanzania. Kandi M23 yagaragaje ubuhanga bukomeye cyane aho yatwikaga ibimodoka by'intambara bya burende bya Tanzania. Ibi ngibi bikaca biba umuyonga nk'uko amakuru agenda abitangaza. Amakuru yandi akomeye cyane, umuhari wa M23 wakomeje gutangaza amakuru akomeye cyane, dore ko wamenye ko iyi nama n'ubundi iri guterana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe naho bahise batangaza amakuru akomeye cyane. Ahangaha bari kuvuga ko nubwo hari kuba inama icyo bakora cyose abashyigikiye umukozi w'ibibi Antoine Felix Tshisekedi ukomeje guhohotera abaturage ndetse no gutiza umurindi ingengabitekerezo ya jenoside iri gukwirakwizwa na wazalendo ndetse na Fdlr. M23 yatangaje ko ibi ngibi bitazabyihanganira ndetse izakora ibishoboka byose igahangana n'uwari we wese uzishora muri iyi migwano. Yavuze ko kandi nta kabuza bazakomeza kugwa muri iyi migwano igihe batari kunga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashakire ibibazo byugarije iki gihugu ibisubizo, ahubwo bagateza umurinde Antoine Felix Tshisekedi. Kandi Generali Lawrence Kanyuka ndetse akaba n'umuvugizi mu bya politike ndetse na Bertrand Bisimwa yatangaje amakuru akomeye cyane. Bertrand Bisimwa ubwo yatangarizaga itangazamakuru Burundi News TV, France 24 ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko batarihanganira abakomeje cyane guteza ingengabitekerezo ya jenoside bayiteza imbere bashyigikira n'imitwe yitwaje intwaro nka FARDC, imitwe nka Nyatura ndetse na Fdlr. Uyu mugabo Bertrand Bisimwa uvugira uyu mutwe wa M23 ndetse n'uhagarariye igisirikare General Lawrence Kanyuka, abangaba bakaba batangaje amagambo akomeye cyane, bakavuga ko barahangana nabo ndetse ku ngamba zose bafata yabamenyeshe ko batazigera batsinda umutwe wa M23. Yabashishikarije kuyoboka inzira y'ibiganiro diplomasi, bakicara hasi bakareba ibibazo ndetse bagahagarika guhohotera abantu hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakubahiriza amategeko agenga ikiremwa muntu, bagaha uburenganzira ikiremwa muntu. Kandi yiyamirije abari gushyigikira abari gukomeza gufata ku ngufu abagore n'abakobwa hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibyo byaha bito bito byagirizwa igisirikare cy'u Burundi wazalendo ndetse na FARDC. Uyu Bertrand Bisimwa umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politika yavuze amagambo akomeye cyane ahangaha kuri iyi nama ndetse anavuga ko bitazabahira habe na gato. Munyemere dusubikire ngaha aya makuru, mwakoze kutwumva ndetse dukomeje kubakengurukira inshuti banywanyi bacu kuko dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru, ari nako natwe dukomeza kubagezaho amakuru y'uruhererekane, tugenda tubagezaho amakuru y'ibiriko biravugwa ijya nino. Ciao ciao.